I onda mi je rekla Lijanović, pa 500 tebi, 500 Žarku, 500 Marijanu i gotovi ste. I kak se nismo mogli, ja sam rekla, ma ni slučajno, ne. Ko je od Lijanovića? Od Lijanovića, onaj glavni Lijanović, što je sina ženio. Stari, znači. To je otac, da. On je mlađi, ima i deda i onaj Lijanović što ima onog sina što je sad ženio ga, nema dugo. Sin mu ima 25 godina. Ja ne znam kak se zove, i ostavili mi je i papire i sve, ako se predomislim. A ja sam prije toga angažirala agenciju jednu Akropola, već onda prije neka sam išla kod Čafra sa Šafranićem po novac, sa ovim Marijanom kod Šafranića po novac i dogovorili smo se sa agencijom za 2 miliona maraka. I zato sam ja Marijanu, kad smo se vratili iz Umaga, jer je rekla da se moramo hitno vratiti, ali me nije pustio u kuću, nego u podrumski stan u Šubićevoj. I onda smo otišli kod moje prijateljice, kolegice Vere Butković, koju sam ja i tražila, ovlastila sam ju da preuzme moju kancelariju jer više nisam mogla raditi, ured više nisam mogla. Onih 200.000 nisam mogla skupiti jer mi je ostalo više, na kraju mi nije ostalo ništa, ostavila sam Marijanu, nešto sam ostavila sebi za more, drugo je ostalo kod Marijana. Jedan dio je bili upleten neki doktor Vrkljan iz Vinogradske bolnice, koji je prijatelj od Bandića, onda Roso Mato, isto prijatelj od Bandića, Roso Mato koji ima, da, i on je isto htio stanove za badave preko grada, financirao je nekoliko stanova, kak se zove, doktor Vrkljan, koji je isto dolazio s policijom pretiti da će mi kuću uzeti, on je uplatio negdje 70.000. Ja sam mu vratila, rekao da je dao za Rosu novac, ja sam mu još 20.000 maraka dala i kamatu. Sve sam mu vratila, sam dala kamatu i još kad sam bila u pritvoru, još su ti svi ljudi zajedno s njim podnijeli prijavu za novac koji sam ja dala, a nova potvrde, to je sve. Kako je novac završio? Taj koji je za grad uplaćivao? Jedan dio je završio, 200.000 maraka je dobio gospodin Lučin, jedan dio je dobio gospodin Maras, Maras je bio dogradonačelnik, sigurno je dobio dio novaca, dobio je Bandić, samo Bandić je skrivao noge kao što je uvijek i Pašalić, nigdje ga nije bilo. Jer mene su nazivali iz ureda Bandića, na moj mobitel, na telefon, nek stranke, nek smirim situaciju, da će biti sve riješeno, da stranke smirim. Jednostavno nazivali su, upletena su bila 3 policajca, vojna policajca, koje sam uspjela legitimirati, oni su isto nazivali iz ureda gradonačelnika. To je bio Mičević Vladimir, Miličević Dinko i Goran, svi su vojni policajci. Taj Goran momentalno radi u Nehajskoj, Gavrilović Goran, on je pravnik, radi u Nehajskoj sa ovom, kak se zove, sa Kosovicom tamo u toj ministarstvu za... A ova dvojica su odlazila kod Bandića, to odgovorno znam. I ja sam i protiv njih podnijela prijave kaznene, o tome ništa se po tome nije radilo. Podnijela sam kaznene prijave protiv Jagode Fučkar, na kraju sam ja bila prva okrivljena kad je podignuta optužnica, ona je drugo. Po mojim prijavama ništa nije rađeno. Onda sam tražila, čekaj, još nismo došli do Garca, on je bili istražni sudac. Sad smo došli do... Sad ste još uvijek, tu ste, pričali smo oko novca za grad, taj kom je taj novac... Novac, da. Onda, kad smo se vratili iz Umaga,
onda me držao nekoliko, 2-3 dana u tom podrumu i onda smo otišli kod ove moje prijateljice Butković Vere, ona je Hrvatskog proljeća 40, odvjetnica je, i nju sam rekla: Vera, ti ćeš preuzeti moju kancelariju, ono što je ostalo od kancelarije, Marijan ima ključeve pa ćete uzeti predmete, spis.